Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Piron, awan ka di ipay. Awan pa'y nga rod na naising. Plano mi nga rod ti agpakita ko maiti doktor. Tapno maamuan mi no asino ti adda diferensya na kada kami nga agasawa. Apay, di ka mabutag, Piron. Ha? Anyat kaya ti asawan? Kasanaon, no si ka ti maduktalan nga da diferensyada. Ha? Di ka mabutag, nga amangan no panawan, wano sinaan na ka ni Kardeng nga asawa. Anya nga rod ti aramidan mi ngay nana. Mangampun kayo iti agbalin nga anak yaw, tapno agsikog kamutan. Anya? Aywan, adaon tinaobserbara ka kasta. Kita man ni Inga, nabayag sada na adaan iti anak, nilakay na. Idi nangampun da iti ubeng, ay saus, nagsikog butain. Ket amom, nagsasarunupay dagiti anak da. Pito, dagiti anak da. Maikawalaw, tayo inauna nga inampunda. Aywan anya. Kuwan, saan laan ni Inga? Di napaliiw ko akas tabiron. Di pa'y kasinsen nila kay ikaw. Iso ati makunak, nasaysaya at siguro no mangampun kayaw. Iti ibilang yaw nga anak yaw. Sige. Bayan nyo. Takasaritak tuman di asawak nana. Amwak man anya ti kayat na mapasamak. Asino nga rin ti ampunan ta ngay? Narigat mo ti agsapol iti ubing ampunan ta bakit? Kunamot ni nana ising at tumulong agsapol iti ampunan talakay. Uwi na, tanay, ato ti trabaho. Diyak lamasakong ti mapanagsapol-sapol iti ubing nga ampunan ta. Amumot nga awan ti inanak. Tano kastoy akuding ti lugan kat agrepreperak bakit? Mayat ka amang ampun ta iti ibilang tanga anak talakay. Wan. Awan problema kanyak. Mayatak, bakit? Aking balay dito'y nana. Balay, tay kaanakan nila kay. Mabit lang, tagtuktukak wan. Sapay kumaat, madanon ta ti kaanakan nila kay. Ay, Ha? Ne, da kayo magayam, anti ising. Sumrak kayo Ay agyaman kami kaanakan. Kaduak ni Veron. Ay antay anak mo nga'y balasang kaw. Ay, ada ijay indahyon na anti. Ay, damag kaw. Kaya't mo ka no nga ipaampun ti anak mo. Pudno kaanakan. Ay, wen ante. Kayat ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko. Anya nga iti ko na ni nanang mo. Naimbag man no manugot nga ipaampun mo ti anak mo. Kinasarita ko nanti, kat manugot mo't. Kasta ka day. Ay, iso nga imay kami, kaanakan, ta agsapsapul nga men ni Veron. Iti ampunin na nga ubeng. Tawan anak da ken nila kay na. Sige auntie. Diyak kumakayat nga ito ti anak ko. Kapilitan auntie. Tani, nagrigat mo ti panagbiag. Kahit ko nga ituloy nga min ti panagadal ko auntie. di kag danag. Tasan mi abaybay ante anak mo. Ikarigatan mi nga itod amin ang kasapulan na. Kang runaan ti edukasyon na. Agyaman kapsat. Sige. Agsarita kami nga rod kan ni nanang mo kaanakan. Veron! Ayan tayo gatas ni Aran ngay. Iyag mo na, tanay, mabisinsa na talaga. Di mo tagsardengan nga, sangsangit. Wan, umayan karding.
Nala, agsusukan balong. Kitaan, nabisin nga pweso. Ay, kaasimot da ito nga ubing lakay. Pinanawan ti amana. Ay, kat. Ayan na nga ita, tayo nakasikog nga rod kan kuha na. Pinanawan na nga rod. Ay na, Manipod nagsikog, saan ka nun ang nagpakpakita ti ama ti ubing? kasi ang nga rod no kasta. Ni, aldawan, di ka mapan nagbiyahe aya? Ay, madamdama pa si tata, iliwak pa ito yung anak ta. Makapaayat, bakit? Agas ti bambanog. Nakabangbang luto yung anak niya. Kumay ka man, anak ko. Nay, bakit? Abay, anyat mapaspasamakan ka. Nasayata dakan karding. Napintas adamag. Nagkapo kami kaniaran iti health center. Masikugak. Nasurukan na may sabulan tininawag. Agpaiso bakit? Agyaman anak. Adanton anak ta. Anak ta, nagtaod ka data. Wan nga rod, kamaudyanan na. Napatganan tinabayagan at tartari kagayan ta. Adakon bakit? Ayan ti anak ta. Aday jay krib na, agay ayam. Kastaya. Adain sangpot ko nga ayam na bakit? Kain inggat hangak iti kanan na. Niaran ngay, ingatangam mat. Sana. Hindi na mudla kayat da ito'y. Iso adya anak talatan, bakit? Aran, guston ti sekundarya nalpas mo. Agpatingga ka la ijayan. Tati adem ti agtuloy ti kuleyo. Ha? Nilaangan manong aran ti agtuloy nga agiskwela, tatang. Kasla marigatan akmut laeng agkuleyo. Kabalam day ta, sadot mo laeng. Marigatan ak nga ro, tatang. Ni manong aran laengan ati pagtuluyan nyo. Ibagak tulatan no kayat kumanan ti agiskwela. Basta si ka ti agtuloy nga agadal iti kuleyo, Mimi. Tulungan naklangan agtrabaho si kaaran. Sumurot ka kanyak nga agbiyahe, ta si ka ti agbalin na konduktor. Nalawag. Uwan, tatang. Karding, nalalaing ni Aran ngam ni Mimi. Nakita mo't dagiti grado ni Mimi. Pasig apasang awa. Ngam ni Aran, nangato dagiti grades na. Tamay sa kadagiti kalaingan iti pagadalan da. Di ka nagpalpalikaw, Viron. Amok ti kayat mo nga ibaga. Ani Aran tinalaeng, ket ni Mimi ti awan ti amuna. Idaon mo mutlauna yun ti mismo nga anak ta. Diyay ket ampuna yun ti daydayaw mo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Tangay saan kayat ni Mimi tag-eskwela. Apay no nilangan aran ti pagtuluyan ta. Sumarununton ni Mimi. Ay saan? Pilitin ta ni Mimi nga giskwela. Masapol nga agtuloy iti kulehiyo. Pasensya kan aran sapay kumata saan ngagsaksakit tinakam mo kan ni tatang mo. Saan nanang? Amok mo't amarigatan kayo. Naggidan kami ng kolehiyo kani ading ko. Bayam, tanong makaurnong tayo. Sumarunukan tumot lang agenrol. Aran, darosem, aldawad, intag biyahin. Uwan tatang, umayan. Sige nanang, ing kami agbiyahin. Nala, agananad kayo kan ni tatang mo Ayan manan ni Aran, Viron. Domingo ita, lakay. Amumot atunggal Domingo kat masapa amapan iti simbahan. Tag-practice da kadagiti kakadwa na acquire. Adda talento ng agkanta. Iso amay sadya anak ta kadagiti mararamat iti simbahan para lead iti kankanta. Adulamin day ta. Andaya tangdan na, amapan agkanta-kanta dita. Iti overpass ati pagkantana no kayat na. Mangitaya iti dua abaso o nulata. Tapno makaurnong iti kwarta. Ay na, baybayam ka din. Itad mo ti hilig na. May mayat na jayan angam ti mapan agbarbartak dita. Isupay ko mati mapasadaan mi ita. Ay na, aginanakamot kan aldaw para kan ni Apo Diyos ita. Ikam kumamot iti oras ti Apo Inta makimisa. Sigan masadutak.
Isuntumot lang nga isutibiyag, nga ore di Domingo ka nga agmisa. Nakagaw kayon, mangan tayon tamabisina kaon. Nala, sumango kamatan si kalatururayan min karding. Mangan tayon, mabisina kon. Mabiit lang. Agkararag tayo pa nga muna. Ading, tatang, nanang. Adula amin nga mumaran. Ing kararag mo kumaitayin tawanak pay. Manaktak ka, sapay nagatidog ti kararag mo. Matuo ka nak nga gururay. Karding, anya ka kading. Ay mangantay kay din. Agkarakararag kay pailang. Inton malpas tayo amangan, sakay kararag. Manaktak kayo. Nginay, ado pa ti aramidag. Darasam kiti ti mangan, si kaaran. Tawasingam tayo lugan. Si kamot mime, ag-review ka iti eleksyon mo. Tapno nalaing ka, di pagadalan nyo. Wen, tatang. Nanang, happy birthday! Ay ala, wan ngagpaiso. Kasangay ko gayam ita. Ay na, nalipatak pay kit din. Anyan, pati kasangay yo. Malipatan nyo, nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Ada na patag arigalo kada kayo. Ha? Dahito yo. Ni, Biblia? Uwan nang. Noon araramidin nyo, agbasa kayo. Tado ti maadal yo, iti Santa Biblia. Ada pa'y may sa ditoy. Itad ko ni tatang. Sa balin tumati itad ko ni ading ko. Napintas kami ti agbasa iti Biblia, nanang. Adun ti nasursurok maipapan ka ni Apo Diyos. Babaan iti panagbasbasak, iti nasantuan na Biblia. Nanang, kwartayo man. Ni, katno kahit itad ko la di kalman iti kwartam. Ada bayadak iti eskwelaan. Ikanta ko na, uray 2,000 lang. Pangalaak ngay, kat intad kumutan kan ka. Manunti ka sa pula, mayami may. 2,000, tatang. Ay, Netoy. Wow! Sana all. Agyaman naktatang. Sige tang, tinakbayadan ng tayo babayadak iti pagadalan. Babus! Inikamlatan. Adi mo pa'y dinamag no pangaramatan na iti kwarta. Nangag mo mat. Sana ya. Pagbayad na kano iji eskwilaan da. Wan ang kadawdawat na lay di kalman. Nagastos ti ag-eskwela iti kolehiyo. Bakit? Sana balay ta masukatan to. Gaggagatak man ti agbiyahe. Tapno maitid ko amin nakasapulan di anak ta. Di karumwarara na tada papananta. Ha? Domingo ita tatang, mapanak inyo simbaan. Aglangan ka pa lang, ta importante ti papananta. Adar kilata, mapantayo di la unyon. Dakal ti itad da dya kumpadre, tagalanti da dya. Kuyugo na, sikat ag helper. Tatang, kuwang amin. Ay, di mo ipilit ti kayat mo si kaaran Abangan no makabil ka. Kardeng, anyaman daytaan. Taman anak mo, simbahan latan ti ada iti ulo na. Di pa ilang arod, agpade unog pastor. Papanan nyo ngamin ayak at Domingo ita. Adda nga rod arkilame. Kaya awang kwarta kon. Amang dumawat tumanan ti anak mo. Awan may tad kon. Ala, yung ka mapunasan ng jilugan, aran, tarong wartan. Hello, Nana. Ay nay dapaw, Biron! Nabuya ka kadiitin news iti TV! Ni, saan, Nana? Apay aya? Ay nay, napuna kong! Ay, dakardeng! Nadisgrasya tilugan da! Anya? Saan? Aday di ospitalan ti asawam, ang ni Aran, saan dapay kanwa nasarakan? Anya? Nanang, ni Manong Aran ngay, nasarakan da ka din. Saan pa'y nga ron anak ko? Nga matapandaan natin nagitirangkis. Iso madama pa'y lati pa ng sapsapul na kuana. Anya? Si bibiyag nga tabay ni Manong. Naayat unay ti Diyos. Amo ka di na baybayan dya kapsat mo, anak ko. Nanang, Tang, nakaringan ni Tatang Nanang. Veron, Mimi, ayan ni Aran. Awan pa,
bisan da pa nasarakan lakay. Pakawan hendak. Basol ko, nadadaga sa mapasama ka ni Aran. Basol ko. Nana, di kag sangit. Tama nga no makapadakas kan katikas ta. Agkararag tayo kit di. Dawatan tayo ti kasi ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Isong agkararag tayo. Dahito iti dawat mi. Itinaga niya po mi a Heso Kristo. Amen. Amen. Ala, rumwartan dito simbaan anak ko. Agsublita ni Diya ospital, tayo takitaan dya, ma'am. Wen, nanang. Umay kayo, nanang. Ayan nga tangoy ni manong ko. Ala, di kag sangit, Mimi. Tapat siya ka sana baybayan ti Diyos, di kapsat mo. Naaya tunay ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Ibagpagadamit nga mangan kanuno na tayo ni manong nang. Nangato nga mintirangki sa nakat na ganda. Basta patsyenta si bibiyag di kapsat mo, anak ko. Di kag panunot iti negatibo. Basta si bibiyag di kapsat mo. Si bibiyag. Nanang. Nanang. Ay na po, Veron. Mimay, nasaya at nakita kayo dito'y simbahan. Apay ka di na naising. Ay, hindi aran. Ay naapaw, nasarakan dan. Katay na. Ay naapaw. Apay, Ay. kumusta tanak ko? Kanayan na. Ay na. Ay, ada ija ospital ah. Anya, Ay. kumusta tanak ko? Kumusta ti kasasaan na? Ay naapaw, ay na. Hey, sigurado amakla at kayaw iti daytoy ngay baga. Iswa pa nga asiyo ah. Tadi kay kumamakmakla at wine. Mabalin ka di. Idiritso yun ti kayat yung ay baga nana. Ah. Di kaya nagpalpalikaw pa Ay na, ay aapaw, ay na. Di kay siguro mamatay. Hanggang, hay, awan na pulos ti sugat ni Aran. Katanda itay di ospital. Bambantayan na ni Karday ng di ospital. Anya, Ay ho, agpaiso ka ti dadangin bagayo nana. wen ko naklangarudan. Malala, mapan kayo ni di ospital. Darasin nyo ki iday. Ay na, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos tawan da kasi napasamakan ka. Nanang, amok aniya po Diyos tinangilisi kanya, iti mabalin apakaisagma ka. Ay na, Aran. Anak ko, agi amanak tawanda ka sa napasamakan ka. Wan tatang, tinarabay nak ti Diyos. Manungaran, kasanwa nakalasat ka iti dayjay disgrasya. Sakbay ti disgrasya, timpwa ka kon. Tanakasabi tak idi, tasakkat nga ro ti helper ni tatang. Idi nagriyaw ni tatang, anang ibaga nga awan ti preno ti lugan. Timpwa ka kadagos, sak ti maray nga imadayo. Gapoy ti dandanag ko, jak na puutan ti imadayo. Awan mo't nga min cellphone ko apangawag ko kumakada kayo. Ay na, agyaman naktawan da kasi napasamakan ka. Patawanan na kanak ko. Dandani ka na isagmak, gapo kanyak. Tikit di pagiyo ti panunutan nyo tatang. Tani, medyo grabe gayam ti napasamak kada kayo. Una na ko. Abangan no mabayag sa makapag na. Ta na fracture ti tulang dagiti sa akak. Tatang, Umasidag ka man. Tarakupan ka anak ko. Pakawanan na ka. tatang, Sorry. No saan napatas ti panangipatag ko kada kayo kani Mimi. Angam na amiris ko asan arumbang ti kasjay. Patpatgan ka. agyaman nak tatang. Italamanin namang ngagkuday ta abalikasyo. Apatpat gandak. Pasensya ka na anak. Tasaan ako na makatrabaho. Kasanungatan ti panagadal yaw. Di kay agda nagtatang. Ag self-supporting ak. Uri siya tatang. Ha? Kayat ko ti makaadal. Tanarigat gayam ti awan adal na. Nang nangruna kat kastan ti kasasadyo tatang. Masapul ang matulungan da kayo.
Iso nga ikarigatak ti agadal. Ala, sapay lang ko mga rod matunuyo dagita nga arapa apyo anak ko. Kat ikarigatak mo ti makatulong kada kayo para iti panagadalyo. Ipatag mo amin nga anak mo. Di ka mangidagdaduma, tasana na saya at tikasta. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.